Isan'ny zavatra mampitaraina ny fokon'olona eto an-tampon-tanàgnan'ny Ambodiangizatra, commune Maroangizatra, district ny Ambalangizatra, faritra Magnitrangizatra ny resaka fiakaran'ny rano. Milaza moa ny fokon'olona fa rehefa tonga ny oram-baratra na fotoana fahavaratra araka izao hitantsika zao dia miandrona be ny rano, ny lalana andehanana moa tena manahirana be, ny lalana koa moa matetika maizina dia zay koa isan'ny zavatra mampitaraina ny vahoaka koa. Ka rehefa ny fampitafatafa tamin'ny président Fokotany teto amin'ny faritra Ambodiangizatra moa ny mpanao gazetinay dia araka izao arahantsika manaraka zao ny resaka ny fanaovana taminy. Ya, tonga bureau ne kato. Manararotro, c'est profiter les occasions zeng volagna zeng ke occasion niany zeng. Misaotra tsika jiaby zeng zay nifidy i président ato. I président io zegny tsy lany fa tsika jiaby nifidy azy. Zeng malôha azo koragny. De hitantsika moa le oranandro fa bebe cyclone ke somary vagno ny raha jiaby. Hatra voron-doha zegny somary vagno miaraka aminazy. Tsisy tokony mahagaga zegny raha zegny. Ke ametsika président dako fivolagnana kasika programme anasa amin'ny raha jiaby vagnombagno président. Ia, misaotra anao nagname fitenenana dia mbola very koa zany le fisaoragna atsika vahoaka ambany fidy zay ka tsy andeza lazay tsy lany ke tegna fisaoragna maventy hainganyeka fiteny malagasy zay magnano Andriamanitra be fitiavana ozy ny amalisoa vitan'izay tsy magnano zay dia za moa conseiller namba tina ato dia tonga dia atolotra andrezagny programme nasanay mitongno ty ke ny fahitavanay azy voalohany maloha le tanàna maloha tegna le narinarina naratra ia hitantsika taribaka zay beaucoup tôny lapont tsy maintsy asintsika réparation ambesana dépôt zany asintsika réparation ndraiky aménagement de réhabilitation ia fagnamboarana zegny fagnamboara amizegny mba fandeha tomobily mba mandeha tsara be. Faharoa magnaraka zay le rano koa zegny somary sasahirana olo tamina rano satria le tanàna mo somary moromorotsirika ary misy rano maromaro koa mandala amin'ny tany dia ke atsika zegny tsy maintsy magnany beaucoup de canal ia de chaque canot miainga avy amin'ny isaka quartier de i raha ty makanosa canal kapamary araiky izy al ia chaque canal chaque canal zegny miainga amin'ny quartier de igny zegny teraka bifurcation raiky amin'ny canal maventy araiky magnary izy voilà mety zany bon de faramparagny donc de araka le fitaregnan'le vahoaka zegny tsy maintsy ataontsika potala araiky amin'ny tany maizigny be rô misampahana sa tsy zegny mbola raha raiky fokoa nataontsika rimana fa tsy raha maro anao volambolagna potopotonao zegny canal araiky izy koa maro canot végétal karaha zegny ka koa maro izy végétaux fa canal fa poteau fo président ke andre kara olo makalefa koly igny al o raha ataontsika raha raiky araka vizagnanao tamin'ny voalohany takey araiky poteau ndraiky ataontsika ry de potal zegny za tsy raha maro poteau président poteau araiky ery za laha trafogna po malimaly izy tika vitinandre za la ataovinandre ino raha indesin'ino raha ataona igny vitinandre ataony raha ty tsy mikoragna poteau président fa mikoragna fitondragna tegna lany mbahoaka ndraiky karaha mbola tsimbagnanandre tsika ndre tsy eky raha magnantedy tsy vity koa de andô za sa tegna le hiala tsy efiko raha magnanty tsy magnino potapotaly araiky izy kanao miro ndragna tsy olona zegny président potaly izy ka ny fokotany izy ka ny
Dinitsara be malô. Potaly araiky. Iska haly tapakevitrinao haly ka tapakevitrinao. Zay tsy andeza. Vitinandretika zala zay. Potaly araiky isaka ny tany maiziny.